Halo para pelajar, welcome back to channel YouTube channel nga. Baik ketai ketika Star Cement KWM cepo Asam Barak Valley KWM ngacani cha hilara ya pai ba na itu program yu itu nisnem to nachna ya dia to dedep kisna ka pai yo pai कमन cha ये dedep complete का आप देख लीजिए ये तो बहुत अच्छा हो गया। जो बराक वाली जो रहता जो लोग में रहता है उसको अभी आसान हो गया। तो सीमेंट फैक्ट्री वो बन गया, ये इसका सीमेंट उसका सीमेंट खरीदने के लिए भी आराम हो गया। अभी खुद अपना इधर नजदीक हो गया तो आराम हो गया। Kalau pelajar paikani ketika Star Cement KWM haniha po Asam ini Barak Valley hilaran baik ba yo dedep ya terlai kamnyet ayo bahaya yang kayo konpon yang kayo amtu na yo cadok ceta yo supaya cengai ayo bahaya dia Star Cement KWM po Asam tadi yo lang sa bam tadi masam la kami kamalum senang itu। देखो बहुत अच्छा है, ये स्टार सीमेंट बन गया है आसाम में, कितना अच्छा है। Halo pai ba ini sekolah hali kelas em sini sudah po kau bukan po Asam pai ba yo pun naik penar yo kini penar sudah ya sekolah yang father hali kelas ya Hello guys. Ini area compound mission yang lalu terus PM sebuah silcar kau bukan baik baik ya bi biasa mah